nimin lama Chandipura virus sungchang kan rieka hei voina chuanin kan riek tur chu news hot tak tak chi sang sang kan riek don ani ama sabera chuanin hei kan chief minister hi USA a zindai dona hei hi engin ngai danin ron komen anga ti chuanin dap chopin sarkar min kalpui ti hi congress lampangin an ron soibokani ti chuanin wanglai ni hin deputy chief minister lui and call department thu boya lok ayukta in treasury office a soifia na adilani ha pui viawng hei kan riek bokang ti chuan hei kan entrepreneur turte an lo man le adai ma hei kan riek zuanga ti chuanin huna omle food safety index sungchanga health department thu chuate po hi kan riek ang chu ole ama sabera chuanin kan chief minister hi USA a zindona ni Sorkar sum sengin a zinem ti te kha ril ruwa khanin ngai to na ha alo ompal theya chu hemi video hianin kan riek to na ni August di som thum sang ni som ni pali ani ti chuanin kan chief minister pulal du ma chuanin voina khanin USA panturin aizol achhuasan ani romhan ang chuan naktuk inrin ni khianin New York atheng don ani ti chuanin USA a hianin enge ti don kan ti chuan Maryland Mizode an mangdona chumi a chuanin kan chief minister pulal du ma hi Mizo zong zinga ama kherhi khwaliana tanan soma khwaliana azuk changdon ani Washington DC a US State Department official tenen meeting an neyanga ais pui mel theive Washington DC a US State Department official tenen meeting an neyanga Indianapolis a hun amang bokang thathing khamenga chief minister zinhi Ministry of External Affairs Government of India Shriat Puya ruam manna Shriat Puina ruam manania US an thlen vele Consul General of India le minan lo muakanga an official rem ve acham chunga security a ruam man na baka atulangin program an troi omzelang midang keini zin ve te chu an lage shiti kha kanin khaya hunga taxi man tur Uber te kan hang ko chop vele official le rem le mai Chief Minister hi anupui pilian sailowi pi sailowi le atunu hei hi chu atunu hi chu pi ani coloring chi lova nula zo din thari ti bengo le pu jona thana ti vel ani OSD to CM ten an toyoma hei tak hi poimo ta ni hei opposition lampang in an lo bei le mai the an lo observe du lo le mai the helai bi khimo an sen so zong hi asom tu ten an tum sak vek don ani kha khalai te kha poimo an chief minister poison nei lo mana khalai nga tinge USA te lo zin in ti chuan a sen so zong hi asom tu ten an tum sak vek don ani tin azin hi Ministry of External Affairs India Sorkarin a hriat pui bok ani official rem khop mai kan chief minister in a chanchin thar ani kan han react thai chu ni ole news.le kan kalang dap chopin sarkar min kalpui an ron ti vele mai ni congress lampang hianin congress lampang hi enge in mudan comment section a hanin ron comment nula dap chopin sarkarin min kalpui nge kalpui lo tiang chi te po kha mi pui ngai dan hret chak om ka tia voina august ni som thuma hanin congress party chuanin congress bhavana friday political session an manga congress chu heading a political session an mang thei ni atha news react tur te hi oma hi deu te hi chu wan chuanin kan choi chun zomang tu soitu MC cooperator puro siam ngetan kalphung thar min zor tu te hian dap chopin sarkar min kalpui le si hi apui ngot mayani abu kan nei anti zot zota an sarkar main an lo nei le top silo an pangadam to ti hi chuan thupa an choi lo poin an do zar mai an tiani hi MC cooperator soinia puro siam heta chuanin phua chopa future omlo ni soin in dap chopa Sorkar kaldan tur buthar neisa in soiten abuan zir chop an minister in kumina chuan zirlai admission tien tama wangin zirlai bu a in dailo an tiringota an han ennona admission ti tlem chum alo ni le lo sia an pangadam chuan an doreng mai ani ate ni kongte po an soya chuan lam hi an zong reng mai kongte chu mi sarkar limpoin an lo siam ve thau mai kong te chu mi sarkar hlim point an lo siam ve thau mai congress MNF point an lo siam thadei to ti in chuan lam neya kong siam thalo om chun chu ZPM chi an ni thu soi ani ai be the ve khop mai chuan lam neya
chuan lam nei a kong siam thalo om chun chu ZPM chi an ni thuan soi ni hei hi enge mi puiden kan hmu dan ron comment ro ai be si thin to mai se pulal do ma dream te an ngai to thin thu soin poro siam heta chuanin UNO hriat pui drug addict en call na center an tia drug addict avamo mo ne mom em ka ti ai heu chu logic chu han ngai to te u oi tu le tu lo po an thre to lo ke ni chuan addict center kan du lo kan rama hian drug addict om lo ro se kan rama hian drug addict om lo ro se kan du alom ani chuan UNO hriat pui tham addict center an du ani chu kan thalai ten anti hlo tlingang ti hlo om khop mai min be an tia kan be reng lo chu in thu soi to kan soi chong mai ani an ma ni thu soi to hian an ma ni au ngat mai ani an tia ni hei hi puro siam heta MC cooperator ina Friday political session a Congress bhavana voina athu soi ani han riek vak ngai na ka selawa enge mi puilam pakha ni ngai dan comment section a han ron comment eu ZPM kai shoi Mizoram Sorkar hi in dap chopina kal nge nianga tuna man lak to chin hi athave fu in ti nge nia kong chung chang a po he dit adin beina serem rem khop me Congress khanin ZPM kharon be ya ti chonin ZPM khanin Congress plus MNF kha ti khanin ron be let boka kha ti khanin almong anin lim sakton ani iti dei te ang kha neutral ber donin ka ria ti chuanin mi puite kha in ngai dan ron comment leola ti le lui lan me lon tera ti chonin kan chief minister deputy chief minister lui en call department thu boya lock ayek ta in treasury office soifiana avadi lani tat maya Mizoram lock ayek ta chuanin deputy chief minister lui puton lui en call department summan diklo omnia complain adon chungchanga Aizol South Treasury Officer nena soifiana adilani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuanin July ni som sang ni som ni patum khan lok ayukta complain an theluta chuti lai assembly speaker pulal rin liana sailowin USA zinna deputy chief minister encol department noya cheng nuai za chuang na tho omlowa ziaral ani ngei thu a soi chungchang chui turin an nge na ni khami tum kha chutiro bo ruak ta pulal rin le da ron chong chuak to mai se USA zin kha anh tin nghe nhớ anh tiếc rằng là bầu ruột khóc mày hay là cái gì lúc ấy ta cho nên nghe na adon chu zir chiang in chui chian tla ka angaya preliminary inquiry ti turin thutluk na siam ta ani ti cho nên July ni som pariat sang ni som ni pathum khanin preliminary inquiry ti turin anti corruption bureau ashetira anti corruption bureau chuanin August ni khat sang ni som ni pathum khanin FIR ziak luta ani anti corruption bureau in preliminary inquiry antia hun engam chen an chui nuwa October ni som pathum sang ni som ni pathum khan lok ayukta report an thelut ani lok ayukta chon anti corruption bureau report chu azir chian nuwa du khoplo an neya information le evidence an du te chu November ni som ni pariat sang ni som ni pathum khan anti corruption bureau an di le ani Anti-Corruption Bureau chuan lok ayukta in information le evidence an deal bel te chu January ni som pariat sang ni som ni pali khan lok ayukta an thon le to bok Anti-Corruption Bureau in anthe lu non le po chu lok ayukta chuan in aladu khop lova January ni som thum sang ni som ni pali khan information dang Anti-Corruption Bureau adil le Anti-Corruption Bureau po in May ni nga sang ni som ni pali khan an chang le ani Anti-Corruption Bureau in an chan le na te an zir chian nuwa lok ayukta chuan July sang ni som ni pali top lam khan Aizol South Treasury Officer hena soifiana adila Aizol South Treasury atanga soifiana andon nuwa thubuai kalpui zel dan tura lok ayukta chuan thutluk na asiamang pui do ne he thil hi kan ngai venang he thil hi chu nakina news an rot update le huna po kan riek lenga kan ngai vedang he hi chu pui don khop mai heta dan le sei tuna varchian ti te pon yeng chu ami channel a po hanin ani po hanin ron react to ani heti hi thil om dan ania mi pui te khanin enge in ngai dan le ron soiru le khati hun lai assembly speaker puri le ha USA ron azukzina ron tong ta pop mai khang teng te kha enge in reaction ni reng ani kha ka ti hun lai khanin emene fanisia Deputy Chief Minister po ko MNF thau khani si tuna assembly speaker lui purin le na sai le hu BJP ni le dei to boxia politics hits ka soi thin hemo game ani a hriat lo
engpo thleng thei politics ha choni engpo thleng thei ni game an ye hriat me lo hei kan entrepreneur tur ten lo man le dei me a ke zi ko chuang an mana atam khop me viable che khat point pani paruk man huwa chu ta ne in nam noi mi palian mana Mizoram entrepreneur tur ten lo man le dei me a engpo ni ze zia lo thin khop mai hetiang thil hi chu ti lo ta na tha thalai te pokhan in lo en ton reng su lo ti ve reng su hetiang lowa hausak dan kong hi atam lutuk khovel hi achang khang to no chu fan chuanin tai matakin manin le khazir mi chuanin tai matakin zir se hatiang khanin sumdong mi chuan tai matakin sumdong mai se pathian chuanin kan mamo tok le kan mamo khop chu min pe don tho chu fan chuanin adik lo kong dik lo manga hausak tum ai chuanin mani tho rim ra ngei senga hausak te chu ai thil thum le duom chu om chuang don em ni ti vela ni chu mo le food safety index chung cha health department thu chu hi food safety index chung chang hi mi thlakhin en taula state wise scores of food safety food ti chu chaw kan i thin hi ni me safety ti chu him nge him lo ti na kha ni maya a score hi Mizoram hi 14.5 hei mam an him lo mel rem ma se a him phian chuan ka hreboxia kan ni tin eile in kan ngai tuwa restaurant vela te po Vairama hotel le restaurant vela te chuan it kan che vel po fel fai zok lo mun le te ka ti tiang hi ni kan din hun chu 14.5 ania Puducherry hi 12 ania Kenya in hiam le chonga Lakshadweep hi 4 ania Kenya in an hiam le chonga ma se tle ma hei a state lian ve deuh hlek a bikin north east a phe chuan in kan hiam khop mai enge in chiar chiang te ang statewide scores of food safety index FSSAI na ti chua Mizoram score 14.5 chung chang le food safety index point in pek dan te hetiang hi ani Mizoram hi food safety index a point kan mutle ma kan eile in hi a him ta loem ni te pokor zo na kha om ve food safety index hi eile in thiang hlim lo te na ngor ni lawa point na mu hiam awanga kan eile in quality cheta lu anga ngai tur ani lo Mizoram point mu aniam na chan chu hetiang in Mizoram Food and Drug Administration Health and Family Welfare Department on in soifi ani Food Safety Index Food Safety and Standards Authority of India FSSAI in rampum food safety ti masona atana abuat sai thin ani te na parameters sang manga point pek thin ani state din huna zirzelin point mu mai lo theina tur thil tam taka omani Mizoram in point a mu tlema wanga kan rama eile in kan neile song bol dan te hi a chiale bol lo tabik ma pu thei ani lowa chumialan chiana chu FSSAI hnoya food safety auditor ten aizola kan hotel le restaurant te audit hygiene rating a thiang hlim lawan ron ne ya chuanin 5 star le 4 star mupha nom fura hei hian atak taka chuan kan food standards an hiam big lo zia lan tirani kan eile in neile song bol dan hrim hi state dangte nena khai khinin street food standards mai apo kan hiam big reng lova state danga thankful food accident poile lian tham food poisoning kan ti ang chi te kha kan na tok lo bok bekang isola wanga thina na lo thleng zau thin ero apoi le ma se hei po hi food safety system that lo wang ni lowin van duai thil anima zoko me antiani point kan score lo na chan lang sar zol te hetiang hi ani Mizoram food safety thok tu main power kan tlem he dikop mai thalai te tan job opportunity siam saka na te po hi lak bel le mai ula hetiang ate chuanin thok tu in tlem chuan thalai thiam tak na thok thei tur tam tak Mizoram te pong kan kol ve thawa FSSAI in kan nei za turam in chut sak kan phalo na sa heta mai po hen in point mu ngai na om lo om je chu main power kan nei tlema wangin na thok tu kan nei tlema wangin point kan musang lo food safety index akhan chu wang chonin Sorkar in ting e mala ka ngati chuanin na thok tu alak belang an lak bel don po hian in hlo te po hi chelu tuk ni lo se na tho chak om lo ngoi khopa hlo che te hi ni lo se chu mi za chu ka hlo don na tho te po phurom khop mai ka na te po ka tui anuam ka ti khop mai ti ang thei tur lo long chi te po kha han ti thei ta ula lo mom vi wang thalai te tan mi zo thalai te tan mo Central Advisory Committee atel turten meeting an aten rem chang lo wa chu ba ka state level meeting le district level meeting po kumkal ta khan nei ani lo bok henga te hian point kan mulo ani heta po Sorkar a department a concerned department te in enfi angai
ni kum work plan poisa kan don harawangin food sample test turin draw man ani lawa food licensing kem nei ani lo bok point lo na vekani hi chu tu ma dem theipo kanom chong lo poisa dong har eat right initiatives eat right campus eat right school clean street clean fruit and vegetable hap hi sum don lo awang bokin mala kan ni lawa point pu vekani hei po hi tu ma dem turanom chong lo korta emo adjudicating officer ne na emo case register ani lo boka hei food sample test result azira ti turani a legal sample draw ani lo awangin point mu ngai na awm lo ani danin appellate tribunal nei a phut boka hemi kan nei lo awangin point kan mulo hemi hi chu nei nge tha a chan chu hetiang hianin state changa food safety index a hianin mizoram hi cheta bi lu tuga entinan kan ra ba te po hianin hemi thilan hmu wang hemi data an hmu wang rangot po hianin ronjin te khalo shepal angta se tong thu che lawani chu ha tourism te po hanin kan hriat mi lo le han lo tur pal ve theo chu wan chonin chana a thale ni mizoram a hian food safety officer pani chau kan neya lak bel ro u thalai na zong an tam fit tak tak hatiang qualify tur tak tak antana mizoram pum vila harawangin district in a drug inspector te chu an na ba ka food safety officer na lo thok tura ti ani omje chu drug inspector ten an na ba ka heta food safety officer responsibility mo phurna kha an vala telan va thok kop thin ti na ni lo po apun bel om chong silo tera heta po hen anni po mitlem te ani wangin food safety lama thil tam takan ti thela om je chu drug inspector po hi in lak belanga yani heta a post niam lam pa te khanin post sacrifice te kha tilawin post niam lam pa post sacrifice a sorkar om to sign promotion an munan ti te ve lang ji te kha khang thom ang ji te kha riat kha anuam mi lo ne chu wan chonin food safety officer lak belanga ya drug inspector lak belanga bok kumin sang ni somni pali khan kumbula khanin FSSAI sumin food safety officer pani pasari outsourcing lak ani thei ta rama malak nei nom zia anei phange be se yani hemi ba ka hian post thar thren khat food analyst assistant food analyst designated officer le food safety officer te siam tharani boka no kha ani huna kan state mail chu nasatakin adang lam nge yang kan thirang adang lam don nge don lo he food safety index hi kumina ta na food safety index ania na kuma kan lo ngai chang leng social media chuanin voi khata om to chu om reng to ni chuan kan ngai chang don ole han te kha tun tum news kan react thei te chu ni food safety index sung chang kan react rate a phian mei tum lo da win le kan chief minister USA a zindona a ministry of external affairs India Sorkar shet puina vekania tin azin na sen so zong hi asom tu ten an tum sak vek don ani on je chu mizoram sarkar sum ala hek lowa heng te hi in lo observe ma le do lo pal velange ti zon in dap chop in sarkar min kalpu ete hi hetan ron type chodan hi eng lo chira har ka ti de uleka ole khati ang khani video le kan in mole thep don ya eta kan hostel pe hianin zanin chu eng moni program om don mo speaker ne ribeng cheng le don zandar som pani vele ma thleng han beng cheng lenga chumin ho chuanin kan mu vele thei don chau ti ni ke mani po hupur om khop mai zanin chu friday zan di box mo bon ni se ti zong kha tun tuma video kan siam thei te chu ni video